So mao jud ni kanindot sa bukid day no kay lagi day makakuha jud kag mga lagot mo nga presko kay ba. Kana bitaw yag ibot nimo or yag kuha bitaw day no nga largo nakalungag ba. Anyway niuli day mi sa bukid ani day no. Kay lagi amo ang giduaw si Fatherland kadali. Unya pagbalik na namo diri sa Iligan City day no kay gipadalaan mi ni Fatherland og balanghoy. Kay lagi daw day nanay mga unod ang iyang mga balanghoy mo nang kailangan mi magdala diri padulong sa syudad. Ay Diyos mio day grabe ka buutan ng ako ang Fatherland oy. Kay kanimo gud si Fatherland day no kay hilig siya magtanom-tanom day diri ra pud kilid sa muang balay. Kay lagi daw day kung gusto sila mag-snack day is manguha ra sila dayon. Mao na pag muli gali ko sa bukid day no is malutas ko kaog mong mga lami nga mga pagkaon. Kay lagi diri man gud sa bukid day no kay mga balanghoy, kamote, buto, ginana ra jud ang madali nimo pag snack diri. Sa mo taning balanghoy day kay lagi day daghan kay siya pwedeng maluto nimo. Pero lagi day mapulaan po ko kinahon ana diri sa muang bukid please lang. Mo na pag mobalik na gali kog syudad day no kay mukaon jud ko sa mga pagkaon nga lami ba. Pero ang nakanindot lang pod sa bukid day kay lagi mga healthy kayo ang imong gipangkaon. Pag humana mo panghuha ni Fatherland og balanghoy day kay lagi gamay ra man pod ang ako ang gidala. Mo nang iya na din kong gitor day sa iyang mga utanon nga iyang mga tinanom. Kay lagi day iya daw kong padaloan day kay lagi presko daw kuno kayo. O di ba grabe ka buutan ng ako ang Fatherland. Og mao ra day tuno bay mo oy.